अहानबदा सोशल मीडिया थागलक्पा कुकी मसा अमखक फाखिबगी पाव अमखतंग मयामदा थमजरमगे कुकी टेररिस्ट की फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ UKNA यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी असम द फाखरे अदुबु ngaknibadi matau karamna मणिपुर पुलिस की ड्रेस असी महाकना सेलमलिबनो हाइबसिनी महाक की ममिंग जोसेफ चोंगलोई कवी सही 13 सुरे मणिपुर की सुजानपुर दगिनी महाक असम की स्पेशल टास्क फोर्स अमना फाखिबनी महाक असी सपरमेना की थोंग बोम तौदुन थुगाइना बोहनरमबद चेनब मिशक अमनी हाइरी KNA-B अमदी PDF की कैडर 13 AR की पर्सनल मरी हाटख्रे IAM कंगलाइपा की मैरा न्यूज सर्विस की लौकचरब पाव से मैम मफम थमजगे NACN IAM की नागा आर्मी सिंगना नेशनल ड्यूटी तौरींगैदा म्यांमार की ngमखैदगी लांदारकपदगी खुद हंदुना नोंमै कापनबदा KNA-B PDF की कैडर 13 असम राइफल्स के पर्सनल मरी हाटख्रे हाइना NACN IAM ना थादरोप चेरोल अमना हाइरी चेरोल दुना हाइरिबदी मणिपुर अमसुंग म्यांमार के ngमखै परिंगदा नागा आर्मी सिंगी नेशनल ड्यूटी तौरिंगैदा KNA-B ना PDF अमसुंग असम राइफल्स का पुल्लगा तत्तना लांदाबगी थबक चथरगली अदुमोइनमक नागा आर्मी सिंगना खुद हंदुना मखोइबु माइथिबे पीदुना तक्तोप ngमखी चटलिबा था असिगी तांग अहुमदा नागा आर्मी दा लांदानबा ngaiduna लेरंबा असम राइफल्स ना मतेंग पांगबा KNA-B अमसुंग PDF अपुनबा टीमगा नागा आर्मी गा अकनबा मोंगदा नोमै कामनखी मदुदा मखोइ मरी सीकी अमदी नागा आर्मी ना नोमै मरु कया फंखी था असिमक की 13 की नुंगथिल पुंग मरी ताबा मतमदा नागा आर्मी की माइकैदगी KNA-B अमसुंग मखोइ के चटमिनबा कांगबु की मतकता डिफेंस लाइन दगी लांदाखी मदुदा येकनबा मियोय मापन हाटखी अमदी नागा आर्मी की माइकैदा असोक अपन नंखी तुंगदा ड्रोन सिजनदुना बोम थादरकपदगी खोंगफम हंदोकपा ताखी अदुबु AK series की राइफल्स कया मरु कया येकनबसिंगी माइकैदगी फंखी हाइरकली कंगलाइपा की मैरा पाउसे की एडिटोरियल कलम दगी लौकचरगा म्याम की मफम द पाउदमजगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना थौसादबना मणिपुर म्यामना महाकपु वारोबनी मणिपुर द थोगलिबा चाही अमगा था तरुक फरकलबा कांगलुप अनि की साथीरबा लान असिना अंगकप फंगना वहलबा मणिपुर म्याम की दमकत खनबिदुना ngasi फाउबा भारत की प्राइम मिनिस्टर ना मणिपुर द लाक्तुना म्याम की अवाबा असि कोगनबा थबक अमत लौखलक्तबा अदुना मणिपुर म्याम ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बु वरोबनी हाइबसे मसामकना खंगफम थोकपनी मणिपुर द लान थोकतुना यामना चाउना मिसी मिना नंगले हाइबा असि प्राइम मिनिस्टर मसामकना खंगलिबनी अदुबु मसामकना मणिपुर द लाक्तुना थोकलिबा लान असि लोइसिन लौखटफम थोकप थबक अदु लौखटुना होनरबदी महाकपु असेंगबा लेंगाक मपु अमनी हाइदुना मणिपुर मियामना लौनदुना लाइगुमना खन्नरमगदबनी अमरोमदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेनसु मपी मपा ओइरिबा भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अथुबा मतमदा उनदुना मणिपुर द थोकलिबा कांगलुप अनि की लान असि यंगसिनबा होनबिउ हाइना इसंग थौना तक्सिनबा ngamdabani अदुबु अचौबा थौदांग लौफम थोपा प्राइम मिनिस्टर अमदे मणिपुर की चीफ मिनिस्टर अनि सही अमा था तरुक लोम उनदुना वरी सनदना लेरकपा सिना मणिपुर की मियामना लुचिंगबा अनि की मफमदा थाजबा अदु मांगलकपनी याम नंगकलिबदी हौजिक दिल्ली द लेरिबा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर गा प्राइम मिनिस्टर गा हकथेंगना उनदुना मणिपुर द थोकलिबा कांगलुप अनि की लान असि लोइसिनबा वरी साखिब्रा अमदि साखिदब्रा हाइबदु फावबा असेंग खुदम चांगदम पीदुना खंगनबा उदबगुम तवी लुचिंगबा अनि उनदुना मिनिट कुनलोंग की वरी साखरे हाइनसु फोंदोरकपा अदुमक यावी अदुबु लुचिंगबा अनि फमिनदुना लेबा की आइफनबा वरी साखिबगी मियामना उनिंगबा सक्तमना चिंगबा अदुदि ngasi फावबा प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की थोंगदा तमोय सेंगना फोंदोक्तुना खंगलक्त्री मसिना करिगिनो हाइबा वाहंग अमा मणिपुर की मियाम की मफमदगी हंगलकली मदुना मणिपुर द थोकलिबा लान असि अतेनबा मतम की मनुंगदा लोइसिनबा होनदना असुम सांगदोक्तुना मणिपुर मियामबु मई इकलबा थांग अमगी मथक्ता थांगतुना थंबगुम तौरिबा असि यामना लाली मणिपुर मियाम की ओइनदी मणिपुर लेंगाक अमा इचाउ चाउना लेबता नतना भारत लेंगाक हाइबा अमसु इचाउ चाउना लेरिबनी अदुबु लान थोकलबा मणिपुर मियाम की दमकता लेंगाक अनिना लौफम थोकपा थौदांग लौदुना लान असि लोइसिनबा होनबा ngamdriba asina takpadi मणिपुर मियाम असि तुमना मरु फंगना मुथतनबा थवोंग अमा सिल्लब्रा हाइबगी चिंगनबा अदु लेबाक मियाम द फावहनबगुम तौरे मियोइबगी लोनचत्ता नुंसीबा मरुप मपांग सागै नातैगी मियोइसिंगी मरक्ता अना येक यारोक्लबदी मनाक्ता चत्तुना हंगनै अमदी मतेंग पांगबगी चटनबी अदु लै मदुदा मणिपुरदा कांगलुप अनिगी मरक्ता लान थोक्तुना मिसी मिना चाउना यावरे युम लिसिंग तरुक की मयादा मई थादुना मंगनख्रे मियोइ चनी कुनमाथोइ की पुंसी मांगख्रे मियोइ 19 की मथक्ता थीबा खंगदना लैख्रे पुनमक असिगी मथक्ता मयुम मकै मई थादु पीखिबदगी मफम लैफम लैत्रबा मियोइसिंग लिसिंग हुमफु हेना चाही अमा हेना
changjafam lauduna awaba phibam amada leiri haibasi Prime Minister Narendra Modi na mayek sengna khanglibani madunadi mahak masamak thinthaba tawdana Manipur da laktuna Manipur miyam ge awaba saruk yafam thoi loinana thokliba lan asi athuba matamda loisinaba honaba yigedabani adubu lawpham thokpa luchingba amagi thodang adu chahi amaga tha taruk helaba phawba lawdana leirakpa asi karigino haibasi Prime Minister gi mafamda Manipur miyamna hangpham thokpa wahangni punamak asigi mathakta Manipur gi Chief Minister nadi Manipur da thokliba lan asi loisinaba honabada pung kunmari chupna Prime Minister ga telephone da wari sanaduna lokhatpa yaba thabak lokhali haina miyam da phongdoi adubu Manipur gi miyam di asina maram oiduna mareibak Manipur gi ching amasung tam animakta maning makha tamna chatpa phawba ngamdri buffer zone amadi red zone na khwang koiduna leiri miyoibagi maning tamba haiba adu pura mangkraba lamdam haibadu ima leibak Manipur asi oibaga chap manari madunadi Chief Minister na Prime Minister ga lan loisinaba pung kunmari telephone da wari sanaduna honari haibagi kanaba adu Manipur miyam dadi taseng na phangba haibadu oiba ngamdri masina loidri Manipur gi BJP gi lengak asigi ngasi MLA Minister kayana Delhi da chatuna Prime Minister unajage haibagi aiba cherol pisin jaruba matam dasu unabagi ayaba matam pirakte Union Home Minister oina unaraga wari chaw haina khangalaki ponumak asi Manipur miyamna amadi Manipur gi lengak loisingna lan loisinaba Prime Minister Narendra Modi na lawpham thokpa thodang adu lawbiu haijabada lawdana lakpadagi Manipur gi miyamna Prime Minister bu warawrakpani loyana Prime Minister unaduna lan loisinaba wari sanaba ngamdaba Manipur gi Chief Minister gi mafamda miyamna thajaba leraktabani maram aduna hojik Chief Minister na Prime Minister unaduna minute kun Manipur da thokliba lan asigi matangda wari sanakiba leire hairabani na madugi kanaba fanghanduna lan asi loisinduna Manipur miyambu laitaba punsi amada mahogsagum lehanaba honafam toi madunatuna miyamda luchingba anina minamba ngangbadi khak tawbiroidabani Paunin Call News Service tagi lokot charga mayam gi bafam da pawdom jaramge kawagi thodok to leikidraba angang imung manung na lokre koisaung naraba miyam na Singjamai Police Station gate ta angang gi thawai yaudraba hakchang thamjin kre miyam gi achoba eho lakpa yabadagi police na section thorang lokot kre tha sigi taramathoi gi numidang pung 10 rom tarakpada kakwa maikaida miyam na changsin khiba khongjang laksinaba honabada security force na kap khiba tear gas cell kakwa naurem lekai da leiba laisram Deepak Singha gi yumda tasenbagi thodokta phamungda tumduna leibi tha mapan naupuribi Deepak ki loinabi laisram ongbi Sanjita gi laibak tamba ngamdri adum oinamak mapuroiba Deepak na angang adu leitre haiba khangba ngambaga loinana Dr Singh na angang adu mama gi puknungdagi lokthokre hairi hojik Grims Hospital gi ICU da laikan naribi masagi chahi 33 khakta ngairibi laisram ongbi Sanjita gi puknungdagi lokthokraba thawai yaudraba angang adugi hakchang adu ngasi ayuk imung manunggi mioi singna chanabi matung inna aroiba mathong mangam pangthoknaba rims tagi puraklaba matungda koisaunaraba imung manunggi nupi sing yauna maikai adongi masing yamlaba nupi singna thawai yaudraba angang adugi hakchang asi Singjamai Police Station gi gate manakta thamjin khibaga loinana irang haurakhi hairi irang thokle haiba paw tabadagi maikai kayadagi nupi singsu Singjamai Police Station gi gate ta thomjilakhi hairi oirakliba irang adu laksinaba police ki maikai dagi suhonakhi hairi mathangda Churachampur dagi tongan ba khulai kaya phagat khibagi paw amatang kanglaipak mera news service dagi lokacharaga mayamda pawdam jage haukiba numit kharani asida security force ki kangbuna tongan mafam singda chathaba search operation da khulai paiba sing losinduna thamlamba oigani haina thajaba khulai kaya phagat pangam khre hairi Pawasina Churachandpur district ki sesang da chatikhiba search operation da 7.5 feet sangba rocket ama modified M16 rifles ama large size country made mortar ama medium size country made mortar ama medium bomb launcher ahum mob launcher mari bomb country made ahum phagat ki hairi loinana Churachandpur district ki Baikul Lok Naladagi su AK series ki gatak rifle ama magazine ama improvised pipe mortar ama sepati fuse meter ani phagat pangam ki hairi amoromda Kangpokpi district ki Langkhojang area da chathiki search operation da 3.3 sniper rifle ama 7.62 mm sniper rifle ama SBBL gun ama improvised long range mortar pompi ama improvised short range mortar ama ICE-36 hand grenade mari detonator ahum stun cell ani anti-riot rubber bullet ahum live ammunition tarahumdoi long range bomb ani biofeng radio set ama blank round taruk tear smoke cell CL ama arming ring ani atopa thajaningai oiba paw amana Jiribamda khuthongnabada kuki ani sire hairi
ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯟꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯁꯤ